Konačno i Vočešinovo Obleševo ke se pije čista voda. So zajem od 320.000 evra, opština tak go rešava problem od so vodosnabduvanje vo nekoliko naseleni mesta koji dosega namesto od vodovod, voda pije ja od bunar. So sredstvata od projekta od ke bide izgraden glavni od krakna vodovodnata mreža vodolžina od 3204 metri so site potrebni pratečki objekti, vodovodni šahti i hidranski priključoci koji se protega od priključnata šahta kaj selo Dolni Podlog pa se do priključnata šahta kaj selo Čiflik, od kade preko veki izgradeni od sistem za vodosnabduvanje, voda za pijenje treba da dobivati žitelite na selo to Čiflik i Češinovo. Na ovaj način i praktično ke počne da se realizira ideja ta čista voda za delo Češinovo Obleševo da odi preko Kočani. Imeno vodata za pijenje ki se obezbedi preko vodosnabditelni od sistem na Kočani, koja što prethodno je tretirana vo postojanata fabrika za voda vo Kočani, za koje nešto, prethodno beše sklučen dogovor sa opština Kočani i komunalno to predprijatije Vodovod. Zadolžuvanje to ke se realizira popat na domašno dolgoročno prepozajmuvanje preko projektot za podobruvanje na opštinski to uslugi finansiran so zajem od Međunarodnata banka za obnova i razvoj. Vkupni od kredite vo visina od 19.804.000 denari, so rok na otplata od 13 godini i grace period od 3 godini.